Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikta. Ingdeng Plikebra Trok All Assam Inter-District Open Chess Championship Angdung Kiti Kepathupo. Nijang Karbi Anglong Along Rialong Ingdeng Plikebra Trok All Assam Inter-District Open Chess Championship Surihini Rain Koira Kathom Aningkana Parman Pini Angdung Kiti Angdeng Pamanpon. Kedam tang jakhong ni phai player ni pen pangcheng ponsi Pini jakhong ni phai sir keparnian Angdung Kiti Pathupon. Ni plia Parman West Karbi Anglong Dongkamukam Indoor Stadium along Ingdeng Plikebra Trok All Assam Inter-District Open Chess Championship Surihini Rainkoy Rakethop Aningkana Parman Angdung Kiti Pathupon. Bangso Mailong KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Aluhi Sarpo Man Pen Chitongdut. Man Peng Aluhia Man Pen MP Horan Singh Be MLA Rup Singh Teron Chopha Aluhia Man Pen EM Lun Singh Teron MAC Het Singh Rongphar Ranjit Ronghang Maipu West Karbi Anglong Chess Association Prodip Terang Kongchun Bang West Karbi Anglong Chess Association Lapen Man Peng Kithigiding Atum Chitongdun Pen Mesen Pen Pachun Pot Bangso Chess ke Pathupon along KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Pensi ke Ongdung Ason Kacharap Chitodun Pen Lapen Karlitang ke Sopterang Ahem Mate a Familia Tumpensi Price Mate Nongi Doana Son ke Chirap Chitodun Pusi West Karbi Anglong Chess Association Atumpen Pachinipon Pusi Perangkipen Birta Longpon Dongkamakam Pen Janta Be Karbi Anglong News. Kamalong Sabrang man dami na tong mapun kasi dake Karbi Anglong mong kataga sports sa event ani kapre ka sports event ani han pikta kan ba chess pen chenglok carom board pen chenglok badminton pen chenglok volleyball pen chenglok tak penan district level state level national level player na pen dia Karbi Anglong pen dami championship long na sa tulo siya sa mata asi lasunon wi di bilang kan di sports culture hin along kapre konsensi lo kami so indoor stadium na pen outdoor lah ida magi pon lo itu tiket ke ba sports complex ki mo lo lasi PU ben itu national games ne ba national events kami dah ki pon di masih pon gas Karbi Anglong lo pen ke iska ke Rongjang Phong LP School along KRE mate Karbi Rongasar amaya tumpen seki amai mate training ke padopon. Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency ke paro Rongjang Phong LP School along. Jakhong ni phainer ke bani Chinthong Karbi Rongasar hawaramaya tumpen patir piponsi arni sia farman traditional village court apothak seki amai ke padopon. Bangso jai mekalong Chinthong Karbi Rongasar Hawaramaya Maipu Khonsing Senar Pensi Maicharipon Bangso Jai Megalong Aluhi Mati Lamthi Kijaipon Abangpu Advocate Sartheronghi Advocate Dhonison Lekthi Advocate Rupon Timung Advocate Jibon Be Advocate Bilcham Teron Advocate Bisilika Phangcho Pipen Chenglok Arisang Huatum Chitongdun Renti Bangso Seke Mailong Chinthong Karbi Rongasar Hawaramaya Tumaphan Advocate Tumpen Traditional Village Court Arona Tengpen Kupi Kosona Hotsi Kangsai Nangjima Lamki Kipo Chebohong Chihuria Hotpen Chenglok Ke Ongdung Along Lapen Kupi Kosona Hotsi Rata Tumaphan Kangsir Kang Chabdo Nangjima Klardak Pen Rongasara Tumaphan Than Tekang Lapen Bidi Sore Sitame Chithan Chepari Tekang Jasmet Bangso seke amai along rong ner kep arong asarthi aphan panong pisi seke amai piponlo lason se rong jangphong umlado singdoloi patimuka arsan cheken khangmasi kungthui lapen la rong ner kep asarthi lapen rong arada tumpen bangso mailong bidi sore lapen kupi kosonsi ke claim kidam nang jima polam thi hai hui chithan pon pen maing samjin pen pechun pon News Text Report, Karbi Anglong News. Kado kavita lam ki po mate lam hoy ki pi abang po bang hini abang po sita man Anglong aso nai
tribal abang pun ni laso abang pun tamang bong si laso alam ki bangi cingsai ento ji ile to bangi tribal pen angtan ati non tribal kali to ban bangi laso ja kong bangi cingsai pono ni laso si jong dam la pen laso ka cingsai tipang dang on bangi village ko do bangi village mate rong angkang esia long alam ki doan bangi rong cingsai pono ko la penong si akiti rong kangsai pono ni aja alam ki yong si dokok pulote la sopena thak kangsai adim guna ma hodak si rong sarto mang la salam bang ke pali pitnang ko la soting bensi hoda insai to po la bente non na ko le tom chithan mon to nai bang ke kangsai hot adai reng ako hot bang ke adai reng ki an bang ke le tom ke thik ponta ave je la ana cn ponon choji balan en ponon di la samti ko la visita non la so 1954 rule setting ben pulote to ma adai reng bang ke pocket pe na tha bang le tom eno ne ke ongnai sida pocket kan se non choji la tente sida da kai tom sithan to nai bang la pulo o mane akhia da dong se kono de ba ko bane on se compensation possible ba bang paro aso nge khoti puron possible kano hok anam titu nai yang si dokok pulo de lasan titu bangge ala kano hok ahormu ador ko an ma lasan ador things tane en kono na jakom la bentu ne yang si pene si alam ki bang hok kalipin alam ki yang si pide pen bisar pen ekdam long lo la bangge alam ki ahok kali si ki patoi pena jani lam ki po ba me thanga ke la dam pulo de ason kano hok ador pati anam bachi tu ye phans tami aja kong do la bangge cost to sit santi anon je phans tami aja kong do jela puson hai aja kong do an parada ronga sara tumbang nong an aja kong do ronga sara tum kang sai ahong jai long si bang bi pulo de ki po bang je phanda il to me notice ba samon kilo je phanda aja kong do aso ke kilo teng benong si bang bidet pulo de la da fine ke non je phanda aja kong do hai aja kong anta do Apente aku dagi puda mangala pulo ito mangi IPC deng ben Indian Penal Code deng benyong si hateki deng nai dokok bade imprisonment dokok pulo di lasan alam ki kengsai ni pusi pulo kita ini tomhanti putho bang la pulo je Karbi tom koben cingsai bom customary law arona deng ben cingsai bom alam ki do an bangge non da cingsai ni pusi pulo Nisi aku thedong alam chithan bon thonai bang lalo pinangani lidom kimang hus Abarim MAC Borsing Rongpi Alang Libang Sopir Thipen Che Utanglu Lakhain Korapli Deopani Constituency Abarim MAC Karlitang Borsing Rongpi Bang Sopir Thipen Che Utanglu Kedamtang MAC election a Phitjong pen Alang li kesu ka cholong laki sugar diabetes akiso lapen blood pressure stroke hai hui akiso ke dokok ajok along hospital si chilang bomsi aphi Dimapur Referral Hospital mate Christian Institute and Research Center along si chilang bom ahut si pini anaro por phai sia por malom asangten jutkoklu Sonsi asar bura amen karlitang Chandra Singh Rongpi asar pi amen karlitang kasang ingtipi alangli amahang ke thek adim Uriam Ghat Forest Village Sibsagar non ke Golaghat District penwangsi Bor Nirja Bor Dekatimung arong alongsi Hemri Thirklong pen dobomlu Adunthu asomar bangthoksi asu donrap atum aphanta chepamute kanglo lapen alangli pirthe dobom ahut ke claim ke dam alangli ratchari along mati ASDC sarkar ke chengsi Karbi Anglong District Council along Member of District Council MDC 1989 aningkan manponlo lapen apithu ningkan pho Karbi Anglong Autonomous Council MAC mandolake Congress asarkar ahut Alangli ke dobom ahut si Deopani College pendanglo Bor Dekatimung School Bor Nirja Langmili Rongrub atowar Medical Sub Center he huilapen kaprek a development asai anparta alangli rat asai penang an kaching thur abar sai claim pilopusi adonahra patumpen nang pachinidun Lakhain Koraponi Dip MAC Constituency ke parlo choki hola sanglang ke hat tiniali pen pangti kro an kacheleng atowar kaselam bom SOPDG scheme atowar sai ke claim bom adim an PWD Mechanical Division atumpen kahumridam Rongruk kaboche along akenang sotnai ki towar henlo lason thotsi sanglang ke hat tiniali pen pangti kro arong an kacheleng 4.5 km atowar an sai ke claim bom along labang so atowar non prabjin pen kapatang ponje aphansi sai claim bom lo Labangso along PWD Mechanical Division Dipu Department atumpen SOPDG scheme pensi cyclem bom adiman humri damlu
lasila bangswa towar non prabjin pen kapatang ponjia phansi sai klem ponlu lapen non pen batai hini an test et lo lapen ke testang an ki mesen pusi than pon lapen on batai si an test nang lang pusi department pen than pachini pon lapen contractor jointo borua pen nangke than dun atengke non prabjin pen labangswa towar kapatang ponjia phansi sai klem bom lo puta nang pachini dun Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News Pini la department pen ki humri bang ke la so to wa kwan si ki claim ki lima ke number la so test ye bang si bang lo kadam tang batai si test tang lo ke non pini ye batai ni phong lo ke non batai si test la pen ki test report ten ke mesen si ni tum thela la bang so to war kon leng kon do sa so to wa ke 4.7 so no man la so to war kon men tu si patang pa ni pa na kenang do Soto la piningan mong tatangi po si ke piti pa kwan tong contractor tong claim pachun thek po nila contractor apan tulang dinga ton nalimen chathan ni ma element ke servant ko nalin non nilip chukela subdivision long se nili subdivision get